silapha njenge singathi i-team evela eGreat Zimbabwe University isigaba somthetho i-law school. Mina yime ngikhokhela lesi sikolo njalo ngila izifundi ezingu-4 ezine lo coach wabo. Silande umncintiswano wezikolo zomthetho umhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-JSAP World Moot International Law Competition. Na umncintiswano lo izifundi ziyabe zipresenta engathi i-case emthethandaba womhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International Court of Justice. So singathi ke bakhuluma ngani lo nyaka badlala njani ingqondo? Lo nyaka umphikiswano okhona kulamazwe amabili asebe lokuxabana. Amazwe la akhelane esigabeni 1 engathi i-region abakuyo baphikisana ngenxa yokuthi balesivumelwano abasibhalela phansi okuthiwa yi-treaty. Elinye ilizwe lithi hayi wena usalilandelanga awusasilandeli isivumo leso. Baphikisana njalo ngenxa yokulungiswa kwezikhali okuthiwa ngama-nuclear weapons plus kube lokulwisana elinye izwe lasesebenzisa kuthiwa ngama-missiles lichaya elinye ilizwe. Singathi ke izifundi zeZimbabwe zenza njani khona manje? Izifundi zeZimbabwe asikaboni ukuthi ama-scores akhona ukuthi benze njani, kodwa ku-first round eyiyona esikuyona yonke i-team ilama-4 chances ukuthi bapresente i-case yabo. Singathi nxa bepresente i-cases zabo lezi obakhangelayo ngani? Kulezi ama-professor labo judge abayingcitshi kwendaba ze-international law yibo abajajayo ukuthi nxa i-team ezingu-2 kumbe sithi i-team yaseZimbabwe iphikisane le-team yakwelinye ilizwe, ojaji sebezakwenza ama-score babona ukuthi abapresente i-case enhle yiphi babanika ama-marks. So singathi kodwa nxa usukhangele sibili nxa ubabalalela abeZimbabwe batshaya sibili? Hayi, ngokubona kwami sibili hayi, abantwana bayatshengisa ukuthi basebenze kakhulu njalo bafundisekile. Labanye amajaji nxa bekhuluma ngathi bakhuluma kuhle kakhulu. So ubona ukuthi bayanqoba phela? Angeke ngathi ukuthi benganqoba ngoba kumele mnumzana Dube ukwazi ukuthi kulabantu 500 izikolo zomthetho, ezinye izikolo ezisezileminyaka leminyaka ngamakhulu lamakhulu, oHarvard, oColumbia, labo bani thina azikafikisi 4 years sikhona. Singathi ke izifundo ezikhona lapha ngobani abantu inxe bafuna ukwazi kulobani lozibani. Lapha izifundi zami ezikhona kulo Simbarashe Chikumira, lo Blissful Tsimiri, lo Ivy Madziwo, lo Khulakwashe Mzenda, lo coach wabo oyena obafundisayo uTawanda Zoko. Singathi wabakhetha njani abantwana? Nxa sikhetha sibe leminye imncintiswano ebakhona ngale ekhaya, plus leminye imncintiswano esiyake sihambe kwamanye amazwe sibe sesibona ukuthi abayibona abaphezulu kakhulu yibaphi. Bona abane ababuyileyo sebeke basiwinela ama-trophy aze afika ama5. So bayatshengisa ukuthi izingcishi esilazo la. So lapha banganqoba banikwani? Imvuzo yakhona iya ngezigaba kodwa omkhulu wakhona yi-trophy plus lama-scholarship aza tholwa yilaba abawinileyo. Ungatshela nabantu beZimbabwe ngaba ngezifundi ezilapha njalo langomncintiswano ngamafutshane? Abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi abantwana laba nxa sibaletha la senzele ukuthi sivule ingqondo zabo ukwenzela ukuthi labo kusasa bengenelisa ukuthi basebenze emthethwandaba yamazwe amaningi bengapheleli eZimbabwe kuphela, ukuthi iZimbabwe la sazakala ukuthi sikhona lathi njenge-Great Zimbabwe University. So lapha litshengisa ukuthi likhona sibili? Ya, siyatshengisa ukuthi sikhona sibili.